Askiki pantakritaki kun ramas kaptasaki churu take fútbol taketa cambia tio inakaut hi. Carlos Robles hupah waruru lapas markat polisin mag 10 chongger tamam kontrat rajentawai. Ukat 10 chongger tamak maki raki hupar untayawai raki. Hupah kim satun kamaraniwa taipi uhara natiriwa. Universitario de 20 tamak Kevin Zomai huparu untai. Akan tirak patun kakim sakalkon maraniwa. Naira uhana natiriwa. Ukat Mikhail Aviles hupah akataman zaka natani. Kim satun kapaskan maraniwa. Taipi uhana natiriwa. Blooming taman alhatiripa. Eduardo Martins hupau José María Casas konatirim han walta uhatar suai. José María Casas huparu kamarak 10 chongger tamarak yatiata jewa. Pa maik pachan kontratu uthanha. Uka kontratuna hani utjete. Kolke pailau indemnización ukak maiskapta. 10 chongger tambah José María Casas hupar kelkayas kaniwa. Ukan pirus hanas kitkan aka hanwalt auch yaka huchan chawin akan ispawa. Hichakni demanda uklur hanyani usasawar suai. Barcelona tambah Matius Fernandes hupar kim sakart milyon hes kapata 40 milyon euro nak pailani. Kuna teh ina ukamakiu akan atrin kontratuk tut ayanha. Masuruk Europa token untet tamanakah anat oyap harakiwa. Nias Inglaterra markan Copa de la Liga yantawin Manchester United tamak kim sa gol chusroa Charlton tamarati pawai. Marcus Rashford hupah pagol chantawai. Ukat Anthony hupah magol zaku chantawai. Copa de Italia yantawin Inter de Milan tamak pagol mayora Parma tamarati pawai. Nias yatung tung kakatan magol aru purap tawyaphe. Inter de Milan tamatikeh Lautaro Martinez hupah gol chantawai. Parma tamatikeh Stanko Juric huparaki usapa gol chantawai. Ukami ban yapta pachau thawai. Ukan Inter de Milan tamatikeh Francesco Acerbi hupau pair gol chantawai. Amistoso natawin Borussia Dortmund tamak pesca gol mayarua Fortuna Düsseldorf tamarati pawai. Borussia Dortmund tamatikeh Donjel Malin hupah pa gol chantawai. Felix Paslak, Karim Adeyemi, ukat Nico Slotterbeck hupanakah magol sapa mainu chantawayaphe. Fortuna Düsseldorf tamatikeh David Kaunaki hupau sapa gol penalat uchantawai. Hichurok Europa token anatawinakah utkarakiwa. Nias sumoitet tamakan anatawinakah punya kiptanyani. Inglaterra markan Copa de la Liga yantawin pusi haipurok Southampton tamak Manchester City tamampiu Saint Maris anatan uyunan ataskani. Copa de Italia yantawin pusi haipurok Milan tamak Torino tamampiu Giuseppe Meazza anatan uyunan ataskani. Ligue 1 yantawin pusi haipurok PSG tamak Angers tamampiu Parque de los Príncipes anatan uyunan ataskani. Ukat pacha pacherok Troyes tamak Olympic Marsella tamampiu ay aube anatan uyunan ataskani. Supercopa de España yantawih Arabia Saudita markana pasini. Nias kim sa haipurok Real Madrid tamak Valencia tamampiu King Fahad International anatan uyunan ataskani. Ukakiu hilat kuyakanaka yakorkama ma hacharuntawi taknitaki.